सुमाइना 1990 की इंटरनेशनल पोलो लोइग्रे फेस्टिवल लोइरे ऑस्ट्रेलिया दगी मतई मनाओ निक एंड चेरी नुपा दु निक कवी नुपी दु चेरी को माय नुपी दु सु पोलो सानबो आइना 1995 दा होम्योपैथिक इंटरनेशनल कांग्रेस में ऑस्ट्रेलिया दा चटली अदा ऑस्ट्रेलिया योरोमिना आइना ऐसा कोई पोलो का सानबो लाखिबदु आइगी डायरी द मोय टेलीफोन सी लेरंबो असिदी उतान जारदी उनब नुआइन द को खल आइना मेलबोर्न द लेरिदा कॉन्फ्रेंस लोरपगी नोंगालगा चुम नुमित निनी हुमनिदी कोइबगी मतम फंगबनिना अदा टेलीफोन सी तौबदा निक्स मती मनाउ टेलीफोन फंगे वारी साद मो याम हारावरे मरंद आइना चेयरमैन अनंग इंटरनेशनल पोलो की चेयरमैन हो यबदुने डॉक्टर नारा मणिपुर दगी Oh, how great! Come on, Tom. I my conference में यावनी. I Melbourne डले मुझे उन्नंगी है. Oh, we are already 1,000 kilometers away. मुझे Adelaide डले बरम South Australia. उदी उन्नंगी का माइन तो हिलाम बथामन. मुझे ने arrangement तोरो मते मनाओ चिन तोरगा. ऐसी नमित हुमनी खतगी लक्ष्मी तब याती. We want to see you. नंगा मणिपुर की प्रजा में हमने कोई वो खिबदो कोई काउटे we must honor you हाइदना मोइने सिल्लगा याक्सी चले मोइदी एयरपोर्ट रे पुंगनी थावे बंगल रेम्स फार्म आ सिंगोन मनुंदनी ऑस्ट्रेलिया सी मिसिंग दी याम द चाउ खबा एरिया मतई मनाउ की लम एकर लिसिंग तरा ले फार्म अहुम मैनेज तोरमी नंबर 1 दा बीफ कैटल कोई चांदरी बसंसी स्वाई मणिपुर तौरी भारत तौरी नती संपू खोना सन यूम लोब सन डायरी की सन नती दे हैव कैटल बीफ कैटल लेदन तोंगान कोई दायरगा मुक्सनगा है नानुदा अदुम मखल मदुगी फार्म डायरी की फार्म याव की फार्म मतई मनाव की प्रॉपर्टी सी 10,000 एकर्स ऑफ लैंड मदु ओपला है मागी लेरे कंगारू थोंगो पीजे अदगी नोंगाल मोई प्रॉपर्टी में हम येंग चले आई समझन जगे पुना मक्सी लोरगा आइना हयेंग सकनी बनुमिसी नुंगदांग सिदा मोइदो खुंगंगनी अदुदा डिनर मसिले ऑस्ट्रेलिया की एडलाइट लेब पोलो सानब कांगु मी 35 मोई फैमिली गा लोइनना तौरगा आइबु रेस्टोरेंट अमदा चाक चामिन नबी तांजा द डिनर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ विलेज रेस्टोरेंट खुंगंगी लेब रेस्टोरेंट अमदा यामचिंग बारो मतुम पुंग अम भौताई वरी छाम खोट बुद चाक चामिन रे लोयर कांद मोइन हाइरकु वासे नंगना सिंदना कोइना पोलो सानब फंगबा मणिपुर की प्रजाना पोलो सि थवा यावरंबा मदुद नोइना पीगी ऑनर दो वी कैन नेवर पे बैक नोइ त मदु की दिलामंदुदी सिंगबंग मरोय अदबु नंग चेयरमैन मोइना ओपदा अखोइबु पुनिंग थगत पिबि यावबो मिसक अमन ngasi उनबसे खुशी याम नुंगाई पुनसिगी लोइनबगी पोलो न पुरक फ्रेंड्स मसी मंगन बचुमोय मरमदुना अखोइ नोइना तोरपा दान अमसु व्यवहार दुगी योबंग मरोय अदुबु कोइना ngasi से अखोइ की बिहेवता ऑस्ट्रेलिया की बिहेवता मणिपुर की प्रजाबु अखोइना निंगिंग जबनी हाइदना तौबने खुदोन मचा आतंग हाइदना अगी शुड अमा तौदनगा पीरे यू नो अइना शुड फंगकपगी नुआइबगी वानती अखोइ की कल्चर न पीरुब इथिन कल्चर न पुरक फ्रेंडशिप अदुगा मियोइब जाति से हिन्न बोहनबदा पीसफुल को एग्जिस्टेंस मीगा मिगी मरतन सिनगदबनी मरुप सानगदबनी पुंसी लोमने हिनमिनगदबनी मैसेज सी अखोइना यूनाइटेड नेशंस ने पीरिबा स्लोगन कल्चर फॉर पीस मदुसु 1987 दगिना 97 भोगी मनुंदा पालोन तगदबुदो मणिपुर हैज डन इट एंड एल्सवेयर काय तगिबना आई डोंट नो आई फील प्राउड ऑफ नरो ओइरुबगी वानपि मणिपुरी प्रजा म ओइरुबगी कल्चर द थवाई ओबि जागुरपुरा अहिंग तुमदन जगोय रास लिंखखिबा सुंबा म तौनी मणिपुर पुरमक्सी मदुदने एमगा पनिंगी अखोइना जिकि हारिबा इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट की फाइनल दो जर्मन का मणिपुर की टीम सानबदा
luckily the ahumani the toyoban ko mihun chongna bani kaya nungai hi Manipur na log madugi message do London Times New York Times Manipur na champion oire haidana lami ba sanaroi singa tu matamadu di telefax ko adigi kano teleprint mayam sida pije mani hujiki leba anobu information ki technology mayam si yaudriya telefax adigi di mo lagi to no waling ida aigi kendra oijabanina wangjing ki kodom popi ground hujiki sports complex hasigi ground asida polo exhibition match ma chana hale koi lamdan ji praja ying ji sino angak pani ne nupi ngang khak nang thor ki badu purang ngakhi madu tin ba miya madu da polo exhibition ni mapan ya khoi polo ai bu por se prithvi ge ti le ban su sanare koi si khangna bu khona bada madu da numi tare ni gi mang dana pe billion ma ahim din nai dana praja gi contribution da charaga madu da tawki be exhibition adugi loirak pada British ki team captain madun chakon ki chung dharak pada aingonda changchalaga Dr. Nara, we congratulate you for creating a new world record high anuba malembi record ama thambagi dama madu ai gyan ta de ai mon hai what do you mean by new world record adma bhabo asi da khud thilaga 100,000 people means lakh ama hairi polo gi itihas ta suk yamba mi kadai de sutin gidri ngasi Manipur da noina khoi ulli bese machine tai madudi it is true that Manipur is birthplace of polo ai khoi British ne yet da roi haitna surrender tawi aingonda next year 1992 gi Guinness Book of World Records ta polo started as Sagol Kamjai from Manipur itihas ma matak makha ole polo na purakhiba kaya da chauthok cheningai werba itihas ki thodok amu oihige madu yenguraga madu khalluraga noina ngasi aigi tok amakak sindi bese matam kuina dagi haijani aina aigi popularity ke aigi punchigi election su leporoi culture gi aspect sida aina sa hajikiba culture for a social change culture for peace and peaceful coexistence, culture for social progress. Madumda, Kardanga hen I contribute to Jenny. Madugi, I wakalo nadu, Pongdok Jabgi Tanjama PB Basidamak, Simbilangi Bakambusu, I amkana, I targetary. I tamning a wapumkaya lady, I makakitan chatsagige. Sumaina 1991 gi, chapter Malay. 1995 hogi usika in Australia chalu bagi ai pau tamjagre usik 2002 da 2000 da thokiba thobo 2000 si ai amukai MLA with ko June gi kari gi lakado ba timing adu gi maraktuni president Lulga su lerure aduda sai ipta gi tarama thoi suba conference Kerala gi Thrissur de to I invitation to a cultural program of Puro. Quick Hanare, a city Sumang Lila, the Nati Mam Komsi Wabakale. Hein told Sanali Bak Nasuma Piski, Mem Sapi Shariba Sumang Lila, Jelly. Quick Pasnasali is Puratamanico. Madu the Kerala Thrissur Sida. Quick Ahanbo. Mayangini, I quite the Nate ITM. Mem Sapi Sharishi. A thing of Nakosu. Ayuki pungtare soy de hogote Kerala ni khare su thinge aigi Sarkut house ki ka sida nok tore thomjin thile na hogoda ainga television ki crew pressman mi taramu kimera do ayuk angan besida leira ke doroge aduma yam politely last night noigi place prajan adong pamne edu ai koi short kitang hoina how you practice sigi unique oiba theater makhalama hoina tawsi how do you build up madu gi film namningi hai ada aina khalurisi kai di hoji pu phi shetra kono I'm sorry angam hindi ho jo gotri
ngarang wabagi adu matakta hujik phi setra kon to busidi it will be impossible ai sir adu nati moi phi su selalunu hujik tumba ho masi maya tan sintoga moina manipur noina lila se bilap torpada rehearsal tawbada kamdongna tawbagi haibadu madugi real noigi ata grassroots level da at the root noina practice tawbadugi sequence ha koi pame du khangin taw adi de hodoga hai ya ina du de mayam thuna mai mi ta thoga madu sequence ka tak 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 pangkhalaga the film number moi thadu e madigi nongam di khabar da tongan tongan paper sing da madi moi hai shanti ki paujel puduna chaliba manipuri unique theater sumalida hai tawdagi di ai koi gi chairman reception committee gi ahan amar kerala gi madida pau mayam ji yorpudi man kare Dr. Nara no waru vidya de no you cannot go back to Manipur matam kharadi at least no tarani tham khaima koi lebi da ya yeng telegram la ibu mayam se no gi play do suki matik mayam de influence tawi masi to biram dana sakhi bati chumroi we request you while to numit tarani pani le numit si no mata so ani ani ni ko nasi LP da city da mungdang na pung taru ki shoma tara sina somewhere atopa jaga ma da is no mata play ani shana dana mem sab ki sari si kerala hi thawbio kolam de chana ba samudram pan sida lila si samudram pan stage sa khut na ta moi di phambam gam ta nai de do na lengo yo ta phambani mochu mote lai ba babuk mi lising amani ko samudra khongban sida including some foreigner and mem shaki sari si lore adegi di curtain call lu to mai artist sing sakta sidi gun rupani sanatoni arunni hai dan tawna akhoi haibum thokpa mayam si nupi yawbana te koi si sini si madi di university ki oja bhai chancellor ga oiram mani haine mapo kapungo ngor matai muna ngai kho ga na stage da leibiram goina leingoi mar tu de haiga ka khale ai noang na nupa nei nupi na ti haige hayo nangi artist sing ko interested hoy ai khoi isha ki imo oige ga what does it mean aina tamjan bana cheti imo oige haige le ai adu mayam di notun tokhi ko mate ki astribandam europe gandhi kana ki chief minister oiramba adigi matamudugi revenue mantri MLA mayam madigi mo sound ga si sound box si yankhai mo ni tribandam sor si madu mem sabi sari si shanare ini adu moin hai si the lone gi aruba laite there is no language barrier we can understand hai dana approve putore ine koina di maiti ron khangdabani na english ta ngang not necessary you just go on playing we enjoy hai na tauna ngasi si karigum matam da mayam lingbiraga kerala gi entire length of kerala sohor punamak koi mem sapi sari se ulakhiba maduda kerala gi power variety ki amasung culture gi leaders in punamak na ai koi the peer khiba mongol kerala ga koi ga type tausi exchange program haibna chimba kayama ngasi su implement tawdun lei these are the successes adurgadi ai koi gi culture sumang lai sisu ai koi gi pai puna thambirimba ITM amani so sumang lai ngasi na hong revive ka bui tangai phedula ine ujik aina makha tarakbada ai koi sok lising ani ga ahumsi ai amuk mantri were matam se di art and culture si paire adi kari tausi ge ahaldaman han tini gi map ibonang na mantri oiramina machu thok khar tausi ko ai madudani ain ahanda cultural policy gi wa cultural policy ama semdana ai khoina yamna hene sip to bi yaro mandi direction yawdana chatpa tagani machida apana na aibu adum sena bigiba miyoi singi manungda ya shamana imasi binodini amani oja damudorni oja sadanandani aduga uripoki oja kunjamho manipuri culture ki thawai yori mayamasi yumjandana laigibani cultural policy mandi putho si koi
chahi ama changna nungni khudingi pung om the phamna sigi committee sina cultural policy ji puthona ba UNESCO gi different countries ni mayam si naina dana ai koi cultural policy ma semi ai administrative approval p cabinet ta memorandum ma to approve to du di ai gi matam to mayam pun khangdi it was shortly chahi ani khatan yan culture mantri oi khi sigi manungda framework pun muktu lawyer dana ai koi ithau tokjara me lawyer me the draft was approved but cabinet memo ama chang cultural policy leiri ko ina lauthu putu dang di wal hu matam du de mantri oitre adubu aina semi manung sida bharat ki oina first ever ministerial level cultural conference ma delhi de tawi aham boina bharat ki maduda atul bihari bajpai na prime minister matam culture ki mantri do jagmohan oi yam ngai hi chali madhapam si minister ma sung magi art and culture ki commissioner si adu khakto ene limited oine to ba madu ki wa ngang bada ai gi matam di obada ai na dum sengna koi naha ga oijabane ngasi bawa bharat ki national cultural policy leita base masidi nuaiti haiban ai hawi adagi di ai gi ngangje gada bakara ai di draft approval pi dum le ai gi draft copy bhaw yang ti tho because no more it is secrecy people gini culture for what which way we have to go aduda aina ranti kitang naina jaba culture gi aspect ta khajitang ai gi wakal leijeru ba pun madu ultimately politics decides iroi lo bedanti ranti gi ware ne ba pangthok tori ba pangthok oi tok tori puna masi the cultural policy gi wapam se it becomes a political issue whether we will declare whether we'll have a lot of amendments discussion makhal mathil ai koi manipur gi danate mapan gi mi puna maki culture ga mari le ba mi puna makta ai koi recommendation to so many leaders manipuri mapan le bo ja guru maya manipuri na ta culture da nei na ba mayam si comment da sumaina ga ira ku you go ahead sini tawda ba kaisu chung thong ngai yaude you go ahead be successful and mongol pirakpa bharat ki sangstan ke asu legi aina masi ngangje matamda ai hai koi direction yaudana chale policy leitrabati aina hai tu ni speech tu hai na yana khangje ba kharanga culture sipu policy yaudana chalagadi mai kana bam chi kari oidol culture for what why for culture haibana chimbasi ya khajitang naina bagi tanjam phang ada ina ai koi bharat ngasi thengnari ba the question of unity and integrity so I the culture gi role si kari oigani culture ne unite to gudaba pot amani hujik lady ba khaibung tawna ba makhal mathel gi activity kaya sida kashmir kairabadi bharat kairabana tra north is bharat tagi tokhai ta grabadi bharat si kairabana tra karam tawna pungadage si cultural policy mai makha da pungadabani emotional integration yaudana karai dagi integration real integration lakadagi haidna yang ngangje lo shalakpada maramaduna delhi se bharat ki rank ki capital adum oibiu ko yaje mumbai bharat ki economic capital dum oibiu manipur cultural capital of india oihan bi chungani ani ya hai adu aina masi haido khar matungda ai ko anda langtak na pawi madudi some arguments some questions debate tawna bagi platform ama ai hangdo ure have si san phawdana ai question soji soina question lakani ai na ngang lor matam dudi baro makhai khar helak matam si oirektana amana ngang chu mangon da matik chana matam pigado budu yenga jagmon koi siar loriba bharat ki union mantri na lunch si swai da leire si lunch matung da mo pung ahum khai da resume tawro sen law thore anyway ai ngon da relief ama ai na langtak na nam por ma ai ngabam to khar ngang re me adubu chak cha bi disperse o mi si thok na gibudu da mi ani khak changchel e ngon da amati wang chawi ai ngon da gisu ahan ni mapo ka hor ma si bjp gi
गुजरात की कल्चर की मंत्री नहीं है ना मान मसानी तो से दुआ आई सिनी नंग करी सब्जेक्ट पीएचडी फंगक पनो हाई एंगोना और पुटु ओना तेनी ना अही दी इसम चंबा होम्योपैथिक मेडिकल ग्रेजुएट अमने आई पीएचडी न चदी ना मान एंगोना कुछ थिल लगा you are already a scholar हाई तना मंगोल हम पीबीरम मागी मथंग द लेपिबा नुपादुना माते एंगोना का तौर सार है सर हमारे मम्मी दो कनो सुनील महापत्रा आई उड़ीसा की कल्चर की कमिश्नर ने आईएएस ऑफिसर सर कांग्रेचुलेट यू है अनमा है नासी खतंग आईडी कल्चर करी नो ऐसे नासी खतंग खंगी नंगी स्पीचिता रुगा आई एम रियलाइज आई कन्विंस तौरे what is culture is ingasi khak khangi haidna ka comment tawram so masi thoki ba thok ki wani ko madu 2003 sida Manipur festival in Calcutta si ai toge khana maduda hanagi thabak to yaw hiba anjing mayam ko iga samoi masi bino everybody amu lakpion kawra Manipur festival in Calcutta 2003 si to ya everything of Manipur se put number one see but the international cultural conference Manipur to give experience hujik na anak pada Calcutta do oina Calcutta se in chahi manga le rakga onong na nungai be por mani taw se na taw go sida ina governor Manipur ki governor Nagaland ki governor West Bengal governor on si warishan man loin lei moi East Zone Cultural Center ki chairman duna West Bengal ki governor na koi Nagaland ki governor sina North East Zone Cultural Center. Siya ay nasala talaga. Culture for Peace. Hay ba sila Manipuri Festival ang hapta amagi. Tawning niya ito na ay wakil si Governor Hong Jisumsad. Mo'y nang tawag ko mating pangani. Hay tawag din Nagaland ki Governor Dukal Kita Masawi. Samuel Datta. Ana IBG Director General Orang. Yam smart way. Mana isip kong nasungihan ka ay na tawning iba si nang tawning ito ay may paan ke. हाई तरह कलकत्ता तो चलो आई मरुकम लई हर्षवर्धन नियोटिया मासी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की चेयरमैन अंबुजा सीमेंट की ना चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अदी इंडस्ट्रियलिस्ट मन गवर्नर टेलीफोन तौरे आई सी कलकत्ता ला ओ है मरमदी मागी द मान संगत पर सोभूमि हाइबम लई मासी द एवरीथिंग कैन बी डन कोने तोनिंग वे तौबिया adong ti yeng thou so ai si chal kan ma si sol lek maya de lebni so bumi ang tang yeng view mayam su it's a place to study most modern maduda anything of Manipur can be displayed khunggang gi punsi adagi di usop mela to bugi adagi di theater to bugi lila to bugi jagoi ra sana bugi open air theater market rani phi kokha bora ek puna makshi everything of Manipur se numit nipani sida sobhumi utkhiya madu ki sobhumi isne tawna na bagi mafam du yeng bachat numit tu da Harshvardhan Niyutiya ko ni yeng min everything yeng lo rakanda cha thamini magi shawai mandi no mudaga lupa lak ani ko whole complex work very big but we have to use that masir when na tab loina maksina da adu cha thamina da magi sembula mi pungin si thuk launa nungai bi yaw da aina Harshvardhan nangi achievement nang tawri sida ang pupor mani nangi sida natana ite ating mafam da tawning dre masi nang na pukchel chawna mateng khardi pangbi tare haiba wasi hai namana nang na de dumai thagat piri ai marum pang industrialist sinsinati ai si apung manin sai biri min hai in why one chinang pa crore sami matak invest tawre karim ta kana dabida culture gi jagoi isai khara tawrga nang masi atopa project amada nangi factory yema linkhatana lupa crore dagi crore multiply tawna tanbi agidaba business ki aspect tu sida yaw chu yaw sida pesa hundok pone nang si apung muni ne haidan imanabu sinna saibiri bani ne na man tamme matamadu daina mon hai Harshvardhan sahe money is not everything in one's life miyo bagi punsi ta pesa ta na lu ya hai bisi khambi ganu ne ai wahi mahairu ngak lakak torga masi ai mon dagi di phana am heli wang chaw bisi
मा हेक्ता पाथरगा ई खोंगसी पाइरगा इंगोंद खुरुमबनी मा हाय डॉक्टर साहब आई बु पोप इपा भावना नंग ngasi हाइबिरिबो हाइ से हाइगिद्री आई पुनसी की तौर पर थबक माही यालेन लौजे आई नंगोंदगी पैसा मरी लौररोय नुमिन निपानी से नंग तोनिंग बमोंगदा आई कॉम्प्लेक्स सी सिजनबियो सिनी को माहि मदगी मथक्ता लुपा लिसिंग लाख यांखै यांखै चंगबा होर्डिंग स्टिल न सारगी युखपा कलकत्ता की मखम जाबा कॉर्नर मंगादा आई विल इंस्टॉल नुमित खुदिंगी लाकर वीआईपी सिंगी पोथाबम प्रेस मीडिया सिंगी रिफ्रेशमेंट पुनमक से अइना लोइना तौजरगी हाइदना अंगप पोरमनी मदुगी होदोपगी नुमितो रैली ना होदोई कल्चर फॉर पीस रैली मदुदा कोई ही चलिबा आर्टिस्ट सनी घ पुनो होना द मयाम सी यागे या खाम कोन द आर्टिस्ट चंगागा कुनी को yang पुजरी से एरोप्लेन द चटपसु बस तरा तर न चटपसु मखल मथेलगी तौरगा कलकत्ता सी द मणिपुरी फेस्टिवल सी पूरा नुमित निपानी सी कलकत्ता सी चप चाना अनोब फेस्टिवल मा उयहनगीबनी मदुगी रैली दु चपदा कोई आर्टिस्ट सिंगसु मदैदी कलकत्ता की कोई खंगनरुब कॉलेज अमसु एनजीओ खरा मोइसु मीसी बस तो होलक्तना कल्चर फॉर पीस एव रैली सिदा कोई सोमाली गा लीलागी आर्टिस्ट सिंग मांग थारे मदुगी कोई सी बेल पार्टी पुई हैरोकी कोये पुम्यार फुरिट खोंगु अइना लोइना नोग सिल्ली मदु तौरगा सगी लंबी सिदा अनोब जुकी अनोब आशादो मदुगी बेन जी खोंगगा चपदा कलकत्ता की सोल्टले की लेब ट्रैफिक पुलिस मयाम सी मोई कनु फाउ मदि मोटरसाइकिल कोई भारत की प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लापदा मोटर की बैरिकेड मचटपदु अदु माइना मोटरसाइकिल जी तोंग तोंगगा रिली सिंगागा मोइना मी हंडो 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 तौदना कलकत्ता की शहर सिदा मणिपुर फेस्टिवल की रैली यमा चटखिबदुदी हाय हाय अनौब मखल की रैली यमा भाबुक नुंगाई बक्का लोइना याउनिंगबा मदुदा तिनगिबा मिया मदु माइना तौबसिदा कोई लोइना मनिको एक कोखा बोरा योंबदगिना सुमांगलादगी फिल्मदगी मदगिदी नट संगीतन लोइना मक्सी उत्पने मदुदा सुमांगलासी बेंगोल की लिटरेचर शरद चंद्र बंदोपाध्याय की देवदासी अइन चानन लीला से अहिंग अहिंग अगी क्वार्टर रिहर्सल तौरगा पुथोई देवदासी सानी नुमितसुगी चीफ गेस्ट से देवदासी बु इहान हाना फिल्म ओनगी बदा पार्वती साखिबा नुपी जमुना बारुआ माबु लौरिसना अफावबा परमेथस बारुआ कल्चर की पर्सनालिटी अमनी मतमदु अइंगोंद मरुप अमना यामना कल्चर धवायौबा बेंगोल की है जामिनी बारुआ दु हिंगी बनी नंगी देवदास सानगदो नुमिसिदी मा अमत जीपीएस होइने याहन बचुमने मदे मयुम द चंगगा अइन खुरुम जरुरे मतमदु मा सही मरफु मंगा मुसु मखोंग जु तुसलुबदगी तेखिबगी योट फुमन लेरम तांजानी मदे वारी सिलीबा देवदास की माना सीपीएस होइबिगदबने सिदा मागी हेल्थ की अवाबदु काउथोद मचासिन कौसले इसाजा इमाबु नोई सिगी फंक्शन से अंत याहन बिबंग मोइदरने मदे मचासिन ए इमान बुपामदी कोई गाड़ी थाजर के खोके पूर्ण मक्सी मान लो शासिन पुरानी नोई लीला दु येंगिंगी है बेंगोली दे इमासी बिनोदिनी के फमल है लीला सानबन मिसी लीला सी हौबदगी लोई हौबा मा येंग लोरगा लीला लोर कान खोय अंगांग जिंसिना इमासी बिनोदिनी का जामिनी बारुआ का अनिसिमा खो काइन खुर ओजा अमर थन करमतंग हाइजाओगे अखोय ये ड्यूरेशन जे ओजा अखोय की खितंग फिक्स तौगिबा अमग लैबा अदो 5 to 10 मनुंग दो ओजा तंग समप तो बिरे मयाम ना जों खंगनिंग मयाम सदुई मतम दिखतंग पी जेन ओके एनीवे सुमाइ तौना लोइना गिबा मादगिदी सुंदरबोंड मुपुदिया न पुवा मी लिसिंग तरा यंगी देवदास लीलासी सानरिगे मरक्सिदा याम लांगै मसिम तंबि तमंगी अदुदा कैदोरे तौदी लुहोंबु यारोये पार्वती सी सनातोन सारिनी सिंधुदा अतोप नुपा अमद लुहोंगम दई थोरकोदा बाबोंना फाबने लीला लुहोंबु यारोये अंगबनी
madi konang da lilani thiam dana da lilalo ba di shamle. So this were the impact Manipuri sumang lilana piriba impact adu gi khadang paning to buni. Then sida aina tamningi ba wafam asi yam leigre adu matam ya da ni tension le patare se adagi di sai polo gi shana ba sida 2006 da Commonwealth Parliamentary Conference ma British Parliament yaw ai wangangi madude yana polo gi wari si hawtui British na tamgi ko madigi nungdang di here si queen no even the Commonwealth means former colonies of the British. Prince Charles na mostly queen di kind of thorte madugi dinner am Buckingham Palace to kanda Prince Charles ki aka unai madu polo gi wari yahudu Manipur tung talapi nang petron no nina akoi polo international tournament dan si beso ibiu madugi wari ga sile something akoi na high ru porto yam encourage sore mangolo ko ai makti chahiga adu ai petron si hujikti ai thadu e maramadun waro no haita sumaina legi adagi di well ai koi sida ai koi na silaga tawgiba first time urdu seminar ga singi ko laibadi ai koi culture gi aspect de ko gi jagoi mem sabi sari gi jagoi adagi nachom jagoi masi upada bharot ki urdu gi scholar ni fundo including 3-4 MLAs from Srinagar ai koi cultural program ju uga mo chinkala what a magic no karam magic no koi du uli se to Srinagar University da am to utpiyo en baton tharami madu koi ngam gidre maram di kari no Kashmiri Iran du president du leki so khakadang koi na toru adagi di 2007 da fifth world congress on cultural development hawana da tawi UNESCO amasu Cuba government ai sin invitation am from the Cuban side madugi chatpade yauruba maduda ai chano pisha medical tamna loyer ga chatpa madi numitun jun gi tai taramari che gobra gi pung mi taramna madu function am to special guest hoina yau chano pishe je koi sai leim je koi kara chum choi da lai ro you know many people invited in many other colleges culture na people impact shidi haiba haitaban te khardang thawai on to kanda magi chanabam jilai en law